O ina e tau atu ai lou soifuanga. O lima, o le kilea ma le tala o ngaluenga lava. E tono le atua le tau te manuia. Mea ia tu mawala langi na whaia lewi. O se ne whai kongoro o ainga, a e whaia se nea rongi o lau kaukua. O ia e wha maoni. Po le a lava lou poto ma lou ata mai e te iloa ese me. A pai eu e te le whai. Kaukua ma wha maoni, wa ne ke whaia mi ia le ali. This is how they live. O ngā luenga lima e leo whai e ni masini, ia tuu ia i lona se lau pasene lona ato toa. Whai ai o lima e le whai e sisi mea, o ngā luenga lima. O lima e pito i sili o na te le ngaluenga o lima lo whaia i le aso ma le aso. Ese ngase o tangata. Vai taimi ere ia o main fo mai palanagi. Ere nga o Samoa, atono uma Pasifika manana. This is how they live. Pai ala tola ko healing. O le ngā ruenga e au ngai i le atu. Ia e wha maoni. A e sida nei na au e wha wholo ufat. O vai uma mea na. O te roa le ia la au le whapeo, la au le ia, la au le whapeo, la au le whapeo. O tā reni na mai le riki. Wa o ia lava o fo mai Sicily. O tangata. They need help. O lau ngā ruenga e whai sosoangi. E tono le atua le tau te manuia. O te malo se talo ia so uma. O te amālōlō le talo. Mo i lava esi tapuai. Ta silava lo tātou ta malo tātou tapuai. Te whaalongoina le alofa ma le anga leo le tua ia tea. Ai ei fo se no te mawhatia. O te tangi le tua. Talo foi. Te whao taua. Ia lum whanau o lo fona la tuola. Tau tua. Whaile fina ngalo le tua. Kali mai lawa le tua pena fitalai esi. Ai se me te manao. Tau atu lo sua. Le isao ngai oa i lotu. Ai fisesea. Talu. Tano mia le anga uma o la pista. Ai whaasang tau le tua molona. Kala se ngā o le ala le pule le tau tua. Ai whaia se nea rongi o lau kaukua. Ai whaia se nea awiska ngaka. O se ne whai kongoro o ainga. O le kaukua. O ke le whaia se nea i se uwi inga. O le loko ma le ai. Ai me se au se uhaha. E pere le umapau. Kia sila mai le akua. O lai ke whai ma wha maungi se nea ke whaia. O alawa miu ke maua kua ia. Kaukua ma wha maungi. Wa ne ke whaia mi ia le ali. Ia ko angai whai kaukua le ainga. Kaukua le loku. E whaakingo le alopa e kaukala le alopa. When I lost almost 30 pounds after my wife passed away, it was really hard. I was in the days where I didn't want to talk to anybody. I wanted to be by myself. It's kind of lonely, you know, when you're by yourself and you don't have families. Because really, family really helps. The man upstairs have all to say. It's life. It's part of life. I don't care how old you are, how sick you are. It's your duty as a parent to take care of your kid that you brought out in this world. You take care of your kid, no matter what.